Aquabasronko and come too much etie for any ashefo nyina said that moji brain ehwe na within messy cow and then so me the ensemu a circulate wo man mu na ebe so money for na same thing yenim controversies a esi wo United Show Base na Nana Mama Brown veteran actress agana haje banana madia high sense obia ni nanama nana host now they guest that just say what friend on bomodia kasa just interview ni na service be obi ko ekobo obi chamuso na efa men's gold na wo mu yi wo mu anu na ma ba ko ni bulldog na nko yi ka ekoba say Ghana for do na one more that moment show no life no one more can say what treaty His Excellency Nana Addo Dankwa BIN4 BNI4 it's a function BNI4 ebe fa no te se kwato tutu na no nani ni nemu na Mama Brown ba out be apologize ma na hwefo ni tiefo ni o man Ghana fo ni na say nia eba ye no nya die be sibi na this time no obekọ no professional it for just a few weeks so the hostel sani wo mu shia ye no so na Maisbell kan wa Maisbell so ekọ kan se bi me kire ye nyina ye Ghana ha Emma diabo pa ye di diabo ganfo priestess so say the priest wo bo mo dia ekogina mantemu bi boy ye Maisbell dia no so ho sem a kakra enya ensi no we na be pie mu say Nana ma show ya wo ya chese Ghana for ba United Show Base the only host that you dream one Nana Mama Brown no this Saturday and the Saturday ni show ya be koso no Nana ma and be host program no program no one say so na da Ghana for bisa Abeku Santana wono na program ni si ni so Saturday we ya yesimu no one omu be share Arnold Asamoah and Eugene Kwame Eugene and Kwame A plus just Ghana ha and now ni obe host program either Saturday na Ghana for kasa dodo na semomo kan say we dear and now sem ya esi tino we dear Nana ya pamo is alleged say ya second Nana every UTV the show now we no so ya pamo no every so na etiefo ne name no Nana de won fa na num asem embetu ja esan say it's alleged and Ghana for shey ni mu say Nana woka na etiefo yen show adan na Ghana for conclude mama yen hwejume bia live ho obi wo wa oye punctual but they will come awon no oye bibi foforo ye ana bibi urgent ebetumi abase that day no enya ade awon no ne be no sa show ni so na se akoba ne sa na umu ne se live ana permission bi na waji no de ye na age ana se ubefua ni Ghana for do na aka say ya pamo Nana ma efre UTV especially program awoye no so sana hu no sena wodwen fa na sena sitie bia se wodwen bone edifa wunia wona ekoba ne sana chese Ghana for bi bofo mu a sena Ghana for ka ya pamo Nana ma na chese ekoba ne se wo bi bofo ma no bi gina baby ye na se nyoma chia kakra na ya yendo ya yende esa se ni se Nana ma die anka Ghana ha eba ti se United Show Base Nana ma ti se ne se ye hu na se ye conclude say ya pamo empia na ni dwumedie bi na take that particular day no every nsem enye nea Ghana for edi wo
mano hey bro hey bebre say na ma ya pam ne free ye UTV ne tiefo se na city bia den adesua na wo be mu then adesua na does it mean say baby biara a program bia we ya na baby biara wo fa wo dwumadie bia mu no say we vigilant say wutumi taking your so serious say woman you may be quite manisi and naturally no say wo enyoma bi betimi esi na sinso a then say we found ye funny say in case na makara say ya pamo no say na ye kana ya dey say ham ana say ya dia UTV for woman nya de mo de moma ye nwe o na ma oye host na wato questions na question na no ya no a trigger obi manaka bibia any fault and any fault na yensha baseball de nso a what to woman no baseball na akofa na sembe tu judge say akọ fan sempia ban na ma fault na ekoba say any fault and that say UTV omudi kan and omudi yes omo eyi ne free was say yampa and na say ekoba say woman yin nso na wo shu we sa ne course na ma fault na UTV for my ade senate bia so say wo bibi kan you are doing check to your comment section or subscribe to Tumajin HFD cases na di media bia to a amonu wana on sake bi no etumi achewa like and share for promote channel we mesika on me din that's na be san ehia maka am